mundu thaa 10 agacoka mbere yako uri mukoro rugeirwo kawaida no ndo withome waku ni ucemirwo ni ngoma. Hiyo mambo inafanyika na wengine wako hata kanisani ukisomo kama nasomo kania na praise the name of the Lord. Wanaume wanaitana kwa ofisi, mundu ni mwehokera ofisi agetana akinuka huaini ndari handu baba nioka na akinya mathaa maria magirire 6 nyumba no ni ehiti family no yage kumenya mutumia no yage kumenya no hindi ya muniko wa mbura no igoka iro cio ngimuniko andu no mage kumenya no mbura sami no igoka mbura yoka ri tuone ni wa momoro wori tukoiga atia ni urathie kwago no getio gukoya hoiti na muganga agatiga gwikira njohero guko kwina andu mena guko njohero cia ndegi guko cina migathi nduguorie mundu ucio murigaine we mena migathi njohero atenda kanone nuksi dakana semania na mathina ni sawa ekerwo na uhithe hinde ya muniko bureno turerwo ya kinyari nyumba yaku negetiria kiuokanio kia Ngai. Unajua uzuri wa watu ni undu wa Ngai gukorwo watha nyingi, ni undu wa Ngai gukorwo mumando andu na makuire Ngai tari murika wao. Ukwihio ri urenda, ukwaga no ri urenda, kirafu na we muhonoku ukumatha irio urenda. Reke inde ya mbura yuke yukoinamia. Praise the name of the Lord. Gutiri rojingi utoe bypass na ruthuri na kuria kongi gutiri handu utoe kanyumba ona niwe wiragira Kristiano ari angi urenda kanyumba ka meri no wakinya Ratema road no na kapara ka mbere ka mwena wa left ndwabate hau ni meri no kiurio basi thatu cia Biblia ndoi okay your kaudo na kamwe ndoi. And you are calling yourself a Christian. Your salvation cannot be complete if you are not laid on the rock. The rock is Jesus Christ. The Bible says that our fathers drank from the rock, and the rock was Jesus Christ. The rock is still alive. The rock is still powerful. The rock is still doing. The rock is still able. The rock is still healing. The rock is still delivering. The rock, Jesus Christ. Erosio ihiga. Rero muoyo. Mwire ihiga. No rero ima mae. Mwire tigana pombe nyua Jesu ni mai me muoyo. Mwire tigana maheni nyua Jesu aragie ma. Ndumurore maitho mwire tiga maheni kwaja we mwire maheni maingi muno we kwani. Ndumurore maitho mwire kwaja we maheni maingi muno we. Mwire ona thaici ni uhena netie. Ona thaici uhena netie. Kapa yiga-ini ate maitha maitu manyuire ho na makihonokio. Eithue tukinyuira ho na tuhonokio. Hende ya mbura to nigoka ri uhanditwo ku. Hende ya mbura to nigoka wakati wa mvua, wakati wa gharika ukija utafichwa wapi? Huu ndio ukweli ambao hamtaki. Mnataka tu kuhubiriwa injili ya utaenda ng'ambo, utanunua ndege upakage bebeini, ukienda Jerumani utakuwa rais huko na Kenya you are too. Murada ke ujio ke no mutire na ke ujio urerwo no kwenda gikoyothe ni gukararia watho wa kurumirerwo wa Ngai. Andu ni matigana na mehia manyuira ihiga-ini. Andu ni matigana na wehia mone guoko kwa muhonokania. Praise the name of the Lord. Hapana bebereza dhambi. Na nie ndahoya Ngai kugia na kiuokanio tuone andu mahanditwo ku. Praise the name of the Lord. Nikugie na muniko kwanja kanitha uyu Ngai rehe kiguo
Ngai ni areke guo kanitha-ini uyu ni kure mathaa 24 miturire-ini yanyu tumenye muhanditwo ku ni giakwa ni kirakeire atumia ine Ngai ni areke guo tumenye muhanditwo ku. Praise the name of the Lord. Lazima wale watu wataabudu hapa wajengwe juu ya mwamba, usiku na mchana wakalie mwamba, hata watakapotikiswa nyumba yao haitaporomoka, hata watakaposukumwa nyumba yao haitaporomoka. Hata kwa wazee nikora hoke guo tumenya murugamite ku. Praise the name of the Lord. Ona thuri-ini nikora ho, ona yuthi-ini nikora hoke guo mwetuaga yuthi na ngaya maikara ta maria hiku. Praise the name of the Lord. Tiwe tuaga yuthi goko mo yuthi ni akindire nginya gekata akahika wengine mnakaa kama watu wameolewa na ni vijana wa kanisa no maikaraga aya inyo aciarire kainde mwere mwenda maundu tigai na kugo kai mumenyere ha gutiri undu aciari moe ukai muhoekirira mwena uyu aya nio mabatie kumutara ri uria maraikara aya aciari urakora mwari guone na 25 na muthuri mukuru ukirona ciarite mwana uyu moe maundu maingi muno kumukira na yao ciari urauga niko na mtoto wangu mtoto uriku nena muthuri mukuru nginya ukoro cio kuhikitie na no murameta watoto muiretu waku no agutigire kirumi we dakwera ici mureta ciana hata hapa kwa vijana mafuriko ya kuje garika iretwe tujue kama tuko na future ya hili kanisa moroga mwena ciana na mena thuri akuru ukira na muhiketi muiretu waku no akugekewe na akwira mamitiga uthakana ni gutigira kirumi agire mo gutigira ta kirumi ena muthuri wa 75 nawe baba wawe na 48 atari kioragia muiretu mam uko shule hapana uko wapi niko Dubai mko na nani tuko na HKW dogero no ni Harrison kama wa miano muthuri na miaka 79 Bwana Yesu atukuzwe. Nikiona iretu anyuma ino kama umashukuru. Nduramoria kuria maima. Ciana ciaku ndwaciakire igoro ya muthingi wa ihiga. Muiretu waku second year. Ara ino kana shopping nene gukira school fees. Na nduramoria kuria yo ima. Tondu onawe ndwakitwo igoro. Nikiona wale miro wakaciana igoro. Msichana anakuja na shopping kubwa kuliko school fees. Nduramoria kuria yo ima. Ginya binagire mwana toyu umdaka yeko Ngai ni mwega arehe mugate arehe sukari adehera irato na bigi yangiri kami Ngai ni mwega na ukamuhe gaburi utampatia kaburi tare kiosiana iroka muci wonaga muiretu e second year thiko ithano cia mbere ni gucunga tondu mundu ramena ake Nairobi ndarekaga akome muthuri wa miaka 75 muiretu arathomera engineering no kamucie gutire dawa atoi ni kunengereria muthuri uri kunengereria muthuri uri dawa nawe no uramwira kiririria hau mamu we yake atekiriria hau mamu we yake ata muthuri aje kuhaya thaigiri ahayaga nginya gugikia mwana waku ndakomaga nayo turage ugaga ati rekei mwana ucio akome no igithomo mokiraga rucini ruriko na university thiago thaa 3 aje kunengereria muthuri o dawa ari munengereria nginya guki akamuria na iretu nimenya kuria ona maria nini ndimenya akora marutaga hinya wa gwita mundu mukuru babe
na maretwo ne muguko ucio maitu ati babe neke ui maitu ndegokua ndehera kirimondori ndehera akorio iyo ni dawa yake inhera ekarehwo guka kagambia meri kaguka gakamba maitu ni ngiakua. That is the society that we have today. Ni aciari koraga gwaka ciana iguru riake eiga ndio guke kou arathiuruka nyumba na gabediti na boxer itoe maruta kwa material ya tauro arathiuruka maitu ni ngiahuruka ni ngetwo na mwana ni wa miaka 25 muthuri ni wa miaka 80. Kama tunataka hayo mambo yaondoke katika jamii, jamii zetu zipandwe juu ya mwamba usiotingizika. Wakinyadha nyanya nyingi maitu okera urenda atia oi negera motaboli nini eyo ne yake memory gwake aguririkane. Praise the name of the Lord. Just because we cannot believe in God, just because we cannot believe that God is able to do abundantly above all tukonia ciana citũ nginya mwĩhoko no tũigire he athuri akũrũ na we mutumia you are celebrating. Wewe ni mwanamke na unafanya nini? Huyo mtoto utampea kaburi. Funza mtoto. The Bible says onia ciana njĩra ĩrĩa yagĩrĩire